Dobro, i znači onda u principu nakon toga je krenila tvoja solo priča. Tu se ono nekako već iskristaliziralo kao će to zvučati u budućnosti. Šta će to biti, I kao si se uopće krenija, odlučio uopće na solo projekt, je li to bilo prirodan slijed ili... Ma je, ubrao sam nakon druge kiše metaka, ne možemo više tako da vjerojatno neće biti nešto zadovoljan svojim radom i doprinosom, niti da će moći se izvući neka bolja paranih priča ili ne znam ja šta. Ja sam skužio da moram se solo odvažiti na nešto jer sam od jedan put ispliva kroz tu kišu metaka, ali nisam solo od Rename 2 na dvije druge, nisam solo nešto napravio nikako. I onda sam krenio raditi solo materijal, zatvorio sam se doma, jedno sigurno 2-3 godine nije izašlo ništa iz mog stana, šta god bi snimio bilo bi mi grozno. Ne znam, snimao sam pisme svakakve, na razne načine, bitovi su mi bili užasni, prejednostavni. Nisam nikako mogao doći do te formule neke dok nisam spojio Kalašnikov stvar sa Žuvijem, kad to izbacio u toj nekoj prelaznoj fazi, kad prvi single sa solo materijala i nakon toga sam izvuka pobjedu nisam se tija toliko sam zaglibija doma da sam rekao neću se šišat dok album ne napravim, kosa sve duža, gledam gdje ovo vodi, brate, vidi, znaš, nigdi. U frizera jedino, Da, a ni to, I tek kad sam pobjedu izvuka pismu, vidio sam ovo neki merch koji mogu prodat, koji mogu izbrijat, to je dio mene, nije ništa pretenciozno, nije ništa egoistično, normalan žir i to je nešto što bi treba napraviti, ubrzo sam napravio stvari tu i guram i u glavu i već sam imao nekako skicirane danje poteze za svoj album. U biti najteže solo, kad kreneš sam o sebi ovisiš, sam sebe slušaš, sam sebe pališ, šta god upališ, pariš egocentrik, sam sebi jer nisi navika, ali našao sam nekako u tom svemu neki svoj stil.